Nunchum zirna huanga chuan Government Complex Primary School te kan tlo dona anni hi school no pang nei nga thei tak mai ania kumina po hian no pang chanem tak an neya zirna engtiangin nge an kalpui ti tele an school in kai shwai dan te kan thlir ho dona an headmaster Pukela Sangpuya kom na hun te kan ron mang dona ni. Good morning, boys and girls. Nát trang rồi sấy đô na, ring đều cắt sấy đô này, chuan cắt sạc line, tu mặc chết lẩu tu ro, put your hands up. Like this. Oh, na, kan tao kan ta, tiang in, robui merse. Kan di ngay tha ang se kan om dan tu ngay tu a kan in ko fin na ro pui min pela Ifin na le na Everyone, attention to the wall. Attention. Go to the classroom. One by one, line by line. Don't run. Just walk slowly. Last follow. Put your finger on your lips. Keep quiet. Class, keep quiet.
tuna hianin Kabula Government Complex Primary School Headmaster Pukelal Sangpuya Omega ani hi an sikul chungchang te azirna an kalpui dan te inzo chia na hun kan manglok don ani kapu chi baile hey in school a hianin no pang engzat nge oma zirti tu engzat nge in nei le kumina hian school no pangza somriat le pathum nei to chuan zirti tu hi sarkar tang hian zirti tu pa riat oma chuan school management board hian zirti tu KG1 le KG2 hechia pahin la boka vai chun som chu kenen som pakhat hey kan lo sha danin in school hi kumdanga po sikul no pang nei nga pol takin ni chinin kan sha kumina han enrollment in pung vm kan pung sheta amaro chu tilu tukin kan pung lo za som ruk bor chho hi kan nei thina kumina hian za som ret le pathum kan nei ya pung lu tuk chu kan ni lem lo hemi aveng population base a chuan a tha thokhat viu chu kan ngai thom mai in kal ngai in kal deu pat reng mai ni mo deu pat mai ani le zirti tu te in dei lo na in nei me na china khani kan ron en kwala classroom ate khan no pang hi an to ria wina sha ta heng te hi enge mi han se sa ne abik takin KG1 le KG2 khu an to ta class 1 hi temin an tam le dewa chu ni deu KG1 khu an to dewa thei chu ni se room han sak thar te po chak om khop mai chu tiang vel chu kan din mun ni ti chuanin enrollment punga khan han le lok taila kumina hianin hei sarkar sikula mundanga po enrollment pungna sa le ni nan sha hei te hi enge in skula po ani thawanga enge enrollment pun san hi i ngai deu apun chan han tia khan Kini School Government Complex Primary School hi chuan pun chan han ti em tur khak om lutuk lova mingin raklan hi pati amoni chu kan nei ve a bak chu tlai veng chung hi an ni deuh tlang pui ani le lockdown laia zirna kalpui dan te khanin zo taila online class in kalpui ve nge na rin oma khang te khan nang mani ya online class han kalpui te kha har satna omem nia online class kha sang ni le som ni covid pandemic chan khan ziti tu te kan in buat sai lok sa school kan han chan phat khan kini school hi masaber kan diem chu ka hremi alova online class hian kan chan hal phat ani kini school chu kan in buat sai lok tha thina ziti tu te pon fak om khop mai har satna kan nei lem lova online class khan kan kal hal deu mop mai ni no panga po online class he smartphone kan nei lo wang te le internet kan access the lo ti wanga han la the lo khan omlem lo ani mo om lutuk pon ka helova amaro chu engamo nu le pa han sukuk pal te no pangina han tuar zau te chu om boka maro chu am thenom te tiang khan kan hanin bia am then om te mo ten an lo man tir mai phal takin alom om khop mai har sanna lutuk kan nei lo entim nan enge online class ti pelama khan ziti tun ten in pe YouTube lama te ti khan an siama tin class tina ti khan WhatsApp group hangin tiang khan kan kal mok mai ni chu te tang chuan hei zirtir tu te mai ba ka ponu le pa te le no pang chung te anyang chu chanrwala poimo zia kha ashatin ka sha smartphone lo nei lo te mo internet nei lo te pokha khotlang le chen oma chang te pokhanin enge no pangte kan chan pui the ni ti te pokha sha ta lo mom hle mein ka sha ti chuanin no pang hi kumina hianin zirti ran boy tha kem achan chu lockdown ani sikul an hankal thelo wangwanga hetia kan hankal thele tak nga no panga han in thak na omem ti te khamin han chilla hei hi ne sei tur tam khobin ka hria kum dang nen chuan kan in ang lo khop maya school dang pon ni ve tho ka ringa
kum hi lai school pa nga hin kan han kal theilowa kan han lu ta dan pa ngai angin discipline noya thatakin han kal deuh tha kha kan han tum na maro chu no pangte enge ni lockdown effect an tuar deuh nge ni an manar semo ziak le chira hian an lo tlan niam man dewa chu wang chuan duang zanin apa ang chuan kan ti thei chia lova amaro chu tiang hian an har sat na lai nia kan hriat te zirti tu ten kan soi hova tran ho na lai tur te ka tiang khan manar sen le ticket ti chung changa te tiang khan nge ni lockdown khan chung ko tin hi a lo hong deuh nin ka hria nu le pa te po kan lo in tha da hret te po ani mai thei classroom ma class teacher te zirti na handon nge tlukha omlo ani mo kha tuk kha chu om lo ni chuan he in school he english medium angin in kalta a tiro ta chuanin engtin nge classroom teaching in pek ano pangte english word tu te in zirti chinem kumdanga po nia kan war thina english hi kumina po kan han chan phat khan han ti kan han tum enghen na sata ka han kal kan han tuma maro chu no panglam pangte temin nge ni lockdown effect awang khan har san na kan han nei dewa amaro chu kan thei topin kan changa english hi a thei anga tam kan hmanga amaro chu NEP 2020 khan mother tongue man tur ti akha a oma khatila akha ngai po poimo thowanga ya tin kumina bi ki chuan spoken hindi po hi kan introduce tharani chu tiang chuan kan kala nia hey kan school chu in ron mu mai theya namdang timayang nan mizo te po hi an ron lut nuala atiang kha kan din huna nia english chu man war hrim hrim angai ini school a chuan so enge he nu le paten fa te tan rwal o na te lo na sata english medium in da te kan do vekta chu enge sarkar school a po english medium an ni khanin enrollment po apung chini na shata chu war le zel tur te pon enge kan soi ve do kan ngen du chewa ma se chu mi ba ka chuanin english ngor han kal pui khan no pangte tan sha thiam le te po kha har sa the ta khanin mizo tung ne na han chanwal te kha apoi modon in ka sha angai kha kha chu ti chuan hindi kha iron soita kha i shat kan chak chu class 4 china mi kha hindi kha kalpui tur ti kha ni adinge hindi ka singza ta change nang ni hanin kalpui KG1 le 2 a hian kan kalpui lem lawa class 1 atanga class 4 a hian kan ti a class 1 le 2 a hi chuan a spoken tur type ang tak tak khan kan kal puya tin 3 le 4 a abu be chan deuh khan kan kal pui boka chu tiang chuan ziti tu te impact na wangin tiang khan english ne kan kal kop ani ber chu chanin hei kan soi chak chu in school ati kan ron kala kan ron hmuwa a school danga kan hmu ngai zen lo print rich corner ti te literature corner ti te in lo ne ya heng te hi eng ti ka changa kalpui nge in ni ti te le no pang hian an chhor chang kai reng em ti te kamin han she ta che hei hi kumina kan ti thar ve kan ya heng print rich corner ti te hi no pang in an chang kai puya print rich corner a son eng po tar thenia class tin nan nei veka KG1 le 2 ero hi chu an room a an tar maya class 1 jong class 4 hi chu corridor a son tar theya so ta suan no pang kut chuak an ma ni thil zia te tiang khan thil chi rang in culture in bunga tara no pangin thil zia an mu tam rim kha atangkaya wangin an zirna engeni thuzia angchi khang spelling laman lo chaknan te art laman lo chaknan teng khatiang khan song so kan mangania literature corner po so engeni an kum mila an chiar thei tur le khabu da kan tuma PTA lam hi an tha
engemaw zat chu an ni hian an ron a hmasa berin an ron da a class tina pois lekhabu kan leya kan sem ruala tam zawk te pawh kan la danga song so no pangin an du huna an chiaran en thei tur ni a engemaw zat chu tuna son a om theva heng bible picture te bible story kan ti te le engeni comics book te pawh oma thon thu bu te pawh om kan tiang khan kan da an du hun an chiar thei so chu so in print media kha han soi bel lokila kan ron enta print thil han print thala khan print chi te a oma khami ba ka khanin no pangin drawing an zia te le poem te po omni in ka sha so thu siak eng moni so achang kai le in ka sha no pang creative na ange han pho chwa nan te mo an creativity han pho chwa nan te le enge an mani zirna le khazir ngor ba ka khatyang ang thil nge an han pho chwa nan te khana chang kai le ning ka sha he school dang tan po en ton ta le in ka sha an le khazir na thawani so tiang thil so chuanin joyful learning te kan ti ta zirna ngor lo he nichina kan soita kan khanin lockdown zo hlim te kan lo ni ta zirna ngor hanin kalpui te kha thil har sat tak tur ani ta engtin nge no pangin no man ti theisi tura zirna in kalpui dan te himin shilla nia keni school a hian kg1 atangin soita la kg1 le kg2 hi computer hian kan fita computer set kan da ve a ti chuan enge ni music te an play an lama chang chuan story khatiang chi kha en thein sound thatak nen an ziti tu te nen tiang khan hlim takin nuam ti takin an zir theya chang le an han lama chang le an soi ruala khatiang khan kan ti a school te po in huin karinga han chei moi deute omanga huin karinga khatiang khan lim takin school an ron kal theina turin hei kumin phei chu school kan tran deu chawa no pangten nuam an ti lo chuan lekha hi azira sak thina chu wang chuan kum tir lama hi chuan tema engge ni ahlim zong joyful lan kan ti ang chi ang khan play base deu khan kalangai thina abik takin ni hei class 1 a phei chuan ni p 2020 khan video pravesh period a kha thathum chu nga kha kalpui tur ni a chu an zirna in buat seina tur ni a class 1 b ka tiang khan voinia hian an in ron hu kher lawanga voinia hian second unit test hun lo nia an test hun lo nia an zipti tu ten ting khan ya an han ti puya an han lam puya action song emo emo kha tiang khan an ti a activities dang he lam te po kumin chu wayme kaltlangin kanzira namla a thakop bai no pang te pon nuam an ti so zirna mai pa ka khanin sapla han sakte mo han lamte khatyang te po khanin sap chong han zirna te po khanin no panga apui hle donin ka sha a han zir ngor hi chu no pang tam po school lu 30 tam phe chuanin anin om don han ka sha a ti chuan tu na khan i ron soita a local council te he ko khatlang ne na in school tho hom na hi sha ta chak om ka tia he hi min han soi zaw sakla nia hei soya chak khop mai government complex primary school tuka nge ni khotlang tran rual na hi omangem o katia alom polom oma ni PTA Parents Teachers Association te SMC School Management Committee te School Managing Board te an tlang tha em maya na china kan soi School Managing Board kha local council chairman huaya dinani tiang khan nu le pa te hi anin pe mani tin education hi investment ani awang hian parents teachers mi ta po ka soina sat ani an fa ti ta na an in sen so wa hi ka du awangin ka soina sa tin
heng nu le pa kan tran rual na tha em chu natlang te an han kowa school lu ti mai po khan natlang an han kowa ai zol venga nu le pa za le som pariat anon thok chuaka tiang hian omang mo ti hi ka ngai tua anin pm mai ni tum khat phei chu han soi tai la PTA chairperson kan neya PF la than zuali ni a tui hi kan ngei thut maya engamo awangin tunge lo hril po kan hrelo tui tip khat hi aron da thor mai ni hi hin man tun dia ngatinge chuti khati kan tia in nei lo ti lo hria ti maya tiang khan an in pe ni aman an phut lo reng khatiang khan mi in petak tak human resource lama hian an tang rual ti mai teang nu le pa tho nga ya ni point sum le pai contribution angai ni point eng ma hian hrelo anin petop ti chuanin nu le pa kha kan soi lu ta in zir na kalpui dana te hian nu le pa chang hian thop na te in dong chaim soi sel na te om reng em in zir na kalpui dana te a soi sel zong chuan om che lawa ma ro chu du khop lo na a om chuan PTA te SMC lamatang ten min vil hnia hei kan local council chairman puzo te ania tanga SMC chairman hi pu la rem sia ma ni a min ron to reng renga kan chak lo na lai tu deuh nian hriat te thatakin an soi maya an du dan te zirna lama chu piang zong chuan ni se han ti te po kha an soi thowa chuan zir ti tuin a thatu ni na kan soi kha piang khan kan tang ruala chu piang chuan kan ti thin anin pe khop mai tilama hi chuan nu le pa te po hi ani zir tir na impact chate hi apoi mo sarkar school ni wanga ti hanin hwal swat ngo te chetura in ngai ngo te hi thil om the ne ma na changa engem pui tlang nol pui na an ngai dan te po hi ani in ka sha chowang chuanin sarkar school a hian train teacher nge yan oma zir tir na chatak te a oma sarkar scheme chatak tak a oma ni ti te po hi nu le pa te hanin sha ti apoi mo ka tia ti chuanin in school a chuan KG1 le KG2 in nei ta school tam taka omlo chu school dang tam taka hian har sadna te an tok china naw omna anglia ka ron hanga class 1 ani dona in la chhuak le chin te school enrollment ti boy ti chevek thei khopa khatia ang thil thleng kha om the ani chung chu in school hian in tok ve reng em tok lu tuklo hetilam pang hi chu kan soitong khan school managing committee school managing board hian an enkola KG1 le KG2 hi azir ti tu te po hi an ruai ani chu tiang chuan keinin school lam tang kan thei topin in en ran no mia lovin ting hian kan thoka an ni pon an school an ta ang thapin an nga ya ke ni pon an ta ang thapin tiang khan nu le pa te poin da ngam na an nga ya ti hian an da maya entinan kan ziti tu te English ba ka Hindi ten lo thiama Bengali chenin an namdang te pon an nun da maya ikhan class 1 a kan kal chho zela attend te chu han chuak laklo te pon om ve ho boka maro chu har sanna han ti ang tur chuan kan nei pon ka hrelem lo chuanin zona top lampang han nei don taila I lockdown lai khanin ti deila midday meal kha in kalpui reng them midday meal kha school a chuan kal lawani wang khan ati thei lawa amaro chu khang an ei tur bu fai te dal te nutrila te artui te bong nu te ti te tel ti te khang kha ahuna kan semani local task force te kan thila asem dam tu te min ruang man puya tiang chuan kan sem thap hey midday meal hi no pang hian an hlimpui thei hle nin kan lo sha school shanga tianga te han ni tin I chome ngai reng tenge in pe ka in menu te hi han soi ve reng la nutrition chatak anita ano pangtan heng te hi nia nutrition chatak ania no pang hi jinglama churon ei fun fe lo te po hi om the dia ma ron chu school a hi jon
an ei thaviu zel maya art thakop maya midday meal hi thani thathuman han ei hi jon an mum deuh mang zel maya no pang chair lam pang po hi an thakop maya kan midday meal hi thatakin kan kalpuya angai reng hi kan ei lem lova kong le lama chuan heng a chome lam panga hi no pang hian du dan hi ain ang lo ve thowa maro chu kan ti tho tho kha nga ya chole dal te hi chu nge ni ta achangin artui kan pe boka kan petel boka tin alu te kan fry ya tin achangin neutrala achangin rampam noodles sang chi khamo khatiang te kha ani deuh tlang pui kan thak deuh reng ni tinin ti chuanin I he in sikul chungchang a sha chak om deuh mai chu AMC huam chunga sikul fiber lom man te kha indong chin ni in kan sia kham final lom man in don ho te kha han soi ve reng reng na nia final chungchang a hian AMC huam chung a primary school fiber lom man kha sang ni le som pariat khan pakhat na kan la a lom om khop mai hi in ron huin ka ringa kan school compound hi zau a thing te oma na te ta a ting khan en kol hi a hau tak ring khop mai a ma ro chu kan tang ruala school no pang te nen zirti tu te nen nu le pa te po tiang chuan lom man pakhat na sang ni le som pariat kan la thei lo mai a lom om khop mai tin a kum le sang ni som pakwa po khan lom man pahni na kan la le a sa ba kha chu sang hi som hi kha chu lu the ni talova chin sang hi engma alom le ka di lo ni hi alom om khop mai zirtir tu de in chanwal chatna a sha the me a to ber na tan chuanin kan zone in zoba ka khan han soi bel du te in e chuan khang hamin han soi sak lela nia alom om khop mai he government complex primary school hi thei patop chua tiang hian enkol kan tumani a kan thei chin china tran kan la a no pangpo kumina chuan za somriat le pathum lai kan oma education hi quality education hi pe khram hi kan tumani thei anga tha in tin a school po hi advance taka kalpui khram hi kan tum dan ani mi school in hu lo point ron hu mai thei an nei lo ang po kan lo nei mai thei khu in chuan kan toilet te po in ron hu mai thei ya school dang chuan nei lo mai thei computer te po impon ni sela tiang hi advance takin ziti tu te tangwalin tiang hian khotangin ma la ka hi kan du berani a zirna tha quality education tak tak hi pek kan du ni umina po hian kha filter kan han neya hang ba ka khan school website hi nei turin ma kan la kan zo ti to a amaro chu engeng mo information alakim lo deute alo ma vain kan la hong lova mobile app nge ni web viewer en thei turin tiang khan changkai taka man kan tumani atu chuan nge ni admission te po khat mi kal tlang te po khan ti dan te po om to mai thei chang kang tin chumi ba ka chuan smart class hi kan nei thei angem ka khelova kan keni school a hian whiteboard hi kan mang veka hi kan AMC councillor som tak visual zik pui ward number 10 councillor hian minon ko a hemi smart class nei thei na tur hian ruam man na te po min siam puya projector te po min ron pe do na ni me chu tiang chuan thei to pin tran kan la tlang kan la ti thei tura po kan ngai ani ni no pangte quality education in pe gi kha apoi mo le a chumi tur chuan in he in school a han train teacher chatak tak mai in ne ya chung te po chu kan soi lang le do a nakin zela no pang chhor tlak tak te nei chhozel turin du sakna kan hlan chewa ti chuan voin nia inkom na hun chatak min pe ka wangin kan do me okay po kan lom lu tu ke min ron klo a kan lom lu tu ke